Matijong ni phai kre ke thomani Borjan MSC constituency ke parlopon Bokajan arong su pipen kache koi du not arong along aning kan wang son thak thak pining le thot stame Sot Recho Arong amahang kethek arani Ketalon paman pon along Sot Recho reception committee atum kache patir pipon mephu sarlong teron pen kichari pon ame along chunbang bhai ting dipensi aluhi pachinia por en ponsi me jai mek paman pon Munthi da me Bokajan rong supi che koi not pen ke Karbia rong Sot Recho Arong ta isi rong supi ke the nei lo lapen bang so rong pangrum pet pen don pharo pliso se doji Sot Recho Arong mahang ke the Ketalon ponahut ason ke pathu jai mek sitame padopon Anparta Sot Recho Arong amahang ke the garani Ketalon ponalong aluhi sarpo man peng pen Borjan VDC chairman Sunaram Singnar Bokajan Education Board Chairman Sardili Be Bokajan Municipal Board Vice Chairman Sundoringti KSA BDC Amephu Raju Ingdeng KSA BDC Chunbang Desoy Teron Rat Sai Klembang Komal Be Sot Recho Arong Sar Anan Kiling Lapen Pinangan ki thekiding atum chetong dunsi Ingdeng kre-isi Sot Recho mahang ki thegarani Ketalon jai mek misen pen pachun ponlo Tapi labang sorong ki seng nang kok albang lahilo lapu hinat langdam pulo te lukhijang lapen pu ke Bokajan lapen pu hinat bang ke bormanti labang solong bhari an ing nam do kok mar labang so ing nam along niltum Karbia rong hetan pamanji pusin niltum labang sorong lo seng lo lasi piningan Ingdeng kre-isi nang pleng Balipathar pen project terang Karbing long life